ngiyazi ukuthi nguwe bobereka nobaba bekodwa ngifuna ukuthatha lapha ubaba agcine khona ngamabhizinisi ngicabanga ukuthi isichimo odalela sikhambe sozithuthumbisela thina ngokuthina abonkunzaba awa kahle batshelile wena ngilisa ungiyenze ngingedwa into le hayi mfo angisali akunalapha ngisala khona khumbula lapha siya khona apha unomunye umsana ohlagisa isichema sethu ne ene ngiyamazi so ngiyayazi into siyoyenza lapha kulungile batshelile Njengombana sibonile isigidi asidlali siyabulala isithekeli sethu selanga sanamhlanje nguBrian D Legacy. Brian ngiyakwamukela ehlelweni abavuni. Ngiyathokoza. Ungalochisa abantu emakhaya begodu usicocele bonyana uBrian ngubani? Ngiyalochisa babukele emakhaya ibizo lami nguBrian D Legacy isibongo ngoMthombeni nasele ngizitsho ngokupheleleko. Ngokubelethwa ngibelethelwe eJoburg endaweni yeRoodeport isibhedlela eHamburg angazi isidingo sokuthi ngibelethelwe isiphi isibhedlela kodwa ke ngokukhula ngo93 saba seza la eMpumalanga kwaMhlanga ezenzele kula ngikhulele khona bengayofunda isikolo iprimary ngiyenze esikungi impumelelo primary school high school ngiyenze eMusa secondary school and then ukuthi ngemva kalokho ke ngayokucedelela ke ngayofunda fashion design eTUT. Okay. Into ehle nayo leyo. So far fashion design leyo kuzungene kiyo khulukhulu ngoba ngiyabona ukuthi udzimelele kiyo ithando layo lithome njani? Yazi eqinisweni bengekho ukufashion bengayithandi nakancane bengacabanga ukuthi ngelinye ilanga ngayenza into yenzeka konje ngathi ukuceda isikolo kwaba ukuthi ngahlala ekhaya. Okay. ngase ngithi bengenza umatric so ungabe kumuntu othungako manje ubaba nokufika thi manje njengoba usukhona ekhaya apha ungase size uma lapha nalapha awuzukwazi ukuthi ngelinye ilanga izokwenzela mina ke hloko ngiyasho ukuthi okay ngifuna ukwenza i-course naleya ngaceda isikole azange kwenzeke lokho ngihleli unyaka wokuthoma nowesibili sengisiza uma senza amakhiba asika ngihlanganisa uthe ngemva kwalokho ke kwaba ukuthi sengifuna ukuya eVarsity bengifuna i-fine art ngoba ngimuntu okhona ukudrawa nangifikako space ke ngisithola ngonyaka wokuthoma ngonyaka wesi-2 nakhona ke kwaba ukuthi angisakhona ukuthi ngibuyele ekhaya ngathi ngcono ke ngizama ukuthi ngingenzani kwathiwa ku-fashion kune-space ngoba ku-fine art space asikho so kwaba ukuthi ngithi no angisakhona ukujika bathi no ngena ngoba i-drawing ikhona ngangena njalo ngithe sengingaphakathi kwakhona ngibona ukuthi mama into ebeyilungele mina ngiyo le ingasi i-fine art ngoba nasingenze ihubhululo nge-fine art ithando lami lisedrawing kodwa i-fine art leya isehlangothini elinye ebekade ngingalazi enengalithandiwe ngola ngibona ukuthi the best option yokuthi ngibe ku-fashion was the absolute best. Into engiyithokozelako ukuthi ukhonile ukuthola ukuthi ithando lakho nekhono lakho likuphi. Ngitshwile ngibukele bonyana ibizelo lakho nalikubizako sabela. So ngiba usicocela bonyana ngiziphi izinto ezithanda ukuzenza ngaphandle kwe-fashion design nje uthanda ukuzenza. Ezinye izinto engithanda ukuzenza ngithanda ukuvuma. Yeah. Nabantu ngiphila nabo isikhathi esiningi abakwazi lokho ukuthi ngiyavuma. So ngisehlangothini le-hip hop ne-afro pop. Okhunye ngikwenza ngikutlola ingoma.
so nginabantu enginokubatlolela ingoma abanye ngiba-edithele zona thina singoma ngiyihlolile bese ngiyi-edithe lapha nalapha ngiku-acting so ngathanda i-acting kwafika lapho ngithi no man nami khe ngizihlolele zami ama-movie zami iintori so ngiyazihlola ngizi-edithe ngibuye ngizi-directe bese ngaphakathi-ke nginabanye ngisebenzisana nabo ngoba ngekhe u-edithe u-directe ngasikhathi kufuna ukuthi ube nomuntu ombeka ukuthi akusize lelo hlangothi so kwaba ukuthi ngithanda yona i-acting and then ngithanda i-presenting ya ngiyayenza kune-radio station lapho ngiyi-presenta khona even nakulokwenza upresenta yetjhatjhalazi ngikhona nala kwaNDEBELE TV ihlelo umkhanyo nalapho ngikhona ehlangothini le-motivation ngithanda i-motivation okhunye ngikwenzako ma-community works nginama-projects lapho ngisiza khona emphakathini ehlangothini laboma ngama-sanitary towels and then ehlangothini labembaji igengana amanyathelo ama-underwears into ezinjengalezo and then bese-ke ngikhamba ngibuthelela izembatho emphakathini nginikele ngazo khona emphakathini ngilapho ekuhlogeka khona shuthi ihliziyo yakho le ithambile imnene ngombana izinto ozenza khulukhulu zidzimelele ekutheni usize umphakathi singakayi phambili ubale indaba yokubanyana umvumi kusicocele ngalokho ukuvuma kusukaphi and then ingoma oziphetheko ngezinjani ukuvuma lokhu ngizoyithoma ngithi ehlangothini lokudrowa ngabo umfowethu adrowa nami ngamlandela walisa ngasala ngidrowa nekuvumeni ngokunjalo besivuma sobabili walisa ngasala ngiyiraga so ngase ngithe entweni eziningi ngibonelele kuye nebholweni wadlala ibhola ngayidlala wayilisa awanami ngayilisa manje-ke entweni eziningi ehlangothini lomvumo ngivuma i-hip hop ne-afropop kodwana zakhe ngibe nesikhathi kuhle sokuthi ngingenelele kwanje ngibhizi nge-EP esehlangothini le-afropop ngoba ngibone ukuthi nangisoloko ngibamba ngapha nangapha ngidobha inkinga khe ngenze into eyi-one ingoma mhlawumbe ngizenze zibe mbili zibe ntathu ngiphutshe zona ngoba isidingo sokuthi ngize neyesine yokuthoma leya ihlulekile kuvelela asikho it's more like ukuba ne-degree uhlule kuthola umsebenzi bese uyakhamba ukufuna enye ukuthi uyothola umsebenzi lo uhlule ukuthola ngaleya yokuthoma manje ehlangothini lezomvumo namasokana engisebenzisana nawo akhona ekorweni lesekuthi ikoro yezomvumo ikudisi ngoba ungakaveleli nehloko awuthathele kodwana ngehithe yodwa oyenzileko wavelela woke umuntu sekathola ukuphosa ilihlo bakurecognize kuthiwe nasa igagara so singakayi phambili ngibawa khe sisela amanzi siyabuka mukeli namhlanje sisiniphathele itopic ethi ex-lover so nanomntwana ke awukwazi ukukhatha all ties friend with benefits mina ngifela ngathi umuntu ojwayelene naye uclose naye uspend maybe isikhathi naye mara kunezinye izinto enizenzako thina abanye singazazi zaziwa nginoyithu ama-benefits lawo itsela nama-benefits sexually or financially mara kunezinto esingazaziko ezenzakala okuningi ukudlula lokhu. If nihlukene nilwa na this person angisibona isidingo sokuthi kumele nifonelane kumele nikhomentelane nokuthi nivakashelane utate bese ama-costi ke it's obvious man ama-costi ngoba nguwesokana ufuna utate loyo ufuna ukumkhipha ama-costi vana coverwe lisokana. In most cases, benefit it's financially and sexual. Bahlakaniphile, believe me, they're so wise. Ngendlela ukuthi akayikhulumi into akayi-research. Uyayi-researcha naketa bese abe nelwazi. Lakafika kuwe angathi wenza into afuna ukuyenza wamjikela uyalila nakafuna kwi-police station.
Sisesehlelweni abavuni ngiyanabukela babukeli. Right? Akhe singene ekulingiseni imidlalo yetjhatjhalazi iacting ngokwakho. Akhe usiqoqele bonyana ithando lakho leacting lisukele kuphi? Ithando lami ku-acting lisuke nangise university. Benginokuya e-State Theatre ngiyobukela abenza imidlalo yetjhatjhalazi, ngoba ke la bengifunda khona besikhona ukuthi nge-student card uye uyokubukela laba bantwana abenza i-drama bathi visual art ne-performing art. So besibabukela nethi ngokuba ne-student card awudingi ukuthi ukhiphe imali. So bebasi-invite siye siyobabukela. Yangikari into bayenzako. Ngithe ukuceda evarsity sengisekhaya ngayizuma i-youth group ngayithola ngaya ngoba ukuthi zange ikhambe kuhle ngoba phelele emoyeni. Ngahlangana nabanye ngathi asivuleni enye sayivula ke ukuthi sibhizi ke ku-youth group ke ula ngifunde khona ukumuva, ufunde ukusebenzisa iphimbo, ufunde uku-acta, ngafunda nokulila ngoba ngenye into ebudisikhulu noku-acta ukulila. So ukuthi ngemva kwalokho ke sengilapho ke ngakhamba ngahlangana namadoda njengabo Vusi Nanas Skosana ijali kwaba ukuthi umlethe eduze kufilimini sayenza yokuthoma ibizo ifukwana. Ndani ke kwaba ukuthi namanye ke sithoma ke ngicriticize zamanye ama-movie yafika ke kwaba la ngithoma ngifunda khona ukuthi umehluko phakathi kwale esiyenzako siyibiza ngama-play nama-drama everything ihlukaphi ifanaphi lokho nasele kunecamera phambi kwakho. Into le yangenza ukuthi kube nzima nanje kunzima ukuthi icamera le ngicale ngemehlweni sengajayela ukuthi icamera awuyicali ngemehlweni njena ngicala ngiyayeba umbukeli ngiyameba ngoba ngakhamba ngayijayela ukuthi kufanele ukuthi ngayicali ngemehlweni. So ke kuthe ngemva kwalokho ke ngakhamba ngihlangana namanye ama-producers namanye ama-productions sayenza ke lento le ama-script aba-different kwaba yi-challenge enkulu ukuthi ube uthi wedwa nje kose uziphule ube zintokana elihlukileko ukuthi qobe umuntu nakakubonako emidlalweni wetjhatjhalazi omunye nomunye angakuboni ufana nakelokwa bekodwa yes and ukhona ukuzifundisa ukuthi ungena njani ujele ngapha nakuthiwa kufanele ube sigebengu esinguwe ingasi osibone ehlangothini. So ngiba usibalele ama-productions esele usebenze ngaphasi kwawo nemidlalo okhe wayidlala ngaphasi kwalawo ma-productions. Kufilimini ngibe Vusi Media. Amanye la angikhona ukwabala kuhle ngoba i-project yakhona zange yajama phakathi zange isacedelelwa kodwa amanye wabo affirmative kengaba ngaphasi kwayo nake yami film production emasisweni films sinama-movie ambalwa esibhizi ngawo enye yayo seyiphelile seyisele ukuthi seyibrushe off ukhona ukuthi ungasibalela kufukwana kusicocele kabanzi ngefukwana bonyana umlingisi muphi begodwa usihlathululele bonyana umlingisi loyo wenzani kufukwana. Kufukwana ngiyo ke yokuthoma imovie engaba kiyo kungiyo engiyithanda kakhulu. Kufukwana bengidlala i-character yaka Stone. uStone he was an assassin. NgesiNdebele bambiza ngekabi. Ya uStone bekayikabi ayi-right hand man yaka the late Zenzo Ngoma. Manje benzakala kuZenzo bambulala sekungemike osiza indodana yakhe ubatsheleni odlala i-character yokuba yigebengu ngaphakathi esitorini. Manje ke ngimsiza
sebenza engodini zikababakhe ukuthi zingakhe zingafelela ngoba ke akhona amadoda ebekasebenzisana nobabakhe ekungibo aba responsible to ukuhlongakala kwakhe ebekade bafuna ukuthatha lezi godi lezi. So manje nake lapha ngivela njengekabi ekhamba idumuza ingathetheleniko ya ngikhamba ngibetha ngapha so leyo ifukana ngingazikhuluma ngefukana ziningi khulu kodwa ngiyinto eyangifundisa i-acting noku-understanda i-character. Bengingaqabanga ukuthi ngingaba sigebengu engi-acte ngesigebengu kodwa ngiyakhona ukungithatha yangifaka ngama-director wakhona aseqophelweni eliphezulu bangichanela to le i-character ukuthi ngingene ngistike phezulu kwayo. So kiyo I was an assassin. Alright. Brian, akhe siqale isini nasimbukeli kuzibonele nawe. Hawu babe, solo ngilindile ukubuya wena kanye sowula udla amathambo engqondo. Kwenzakala? Sithanda sami yazivele ngiyacabanga ngendaba ongitshele ngayo nongoma. Okay. Yazi baby manje lokho selidlulile. Impilo rakela phambili. Kuselewe nje ukuthi kufanele ukuthi mina ngilungiselele ukuba newami umndeni. Sithanda sami. Kuhle phela wena mele ube khona encwadini zakangoma. Utholile ifa lakho. Hawu. Njani ke ngoba nokufunda kwelifa ilanga likabekwa nje. Lalela sithanda sami. Kuhle kade uberekisana nongoma. Ena uberekisana naye nje ngowazi ama in and out kwangoma. Ukudlula ukumuntu lapha. Vula amehlo malapha. La mele uyithole imali yakho. Phela kade uberekisana nongoma. Awuthomi nje. Yazi uqinisile. Yazi phezulu kwabantu abaningi kangake sele ngibabulele. Nabantu abangizondako ngalo umsebenzi engwenzela ungoma. Exactly. Kufanele ukuthi bangicabangele. Kuhle. Kanti think ngikudingela nempilo nami. Hayi khona. Ngiyakuthanda yazi. Izaphuma. Amasina afana nala akwenza uqabange kaningi before uzokungena ekundleni yokulingisa. Brian, kusihlathululele bonyana ekundleni le yokumangana nomunye umuntu ongazwani naye. Kusihlathululele bonyana bekunjani lokho. Okay, ngokuthoma into enzima ngama romantic scenes ukuthi kunezinye izinto esijayele ukuzenza sisodwa kunganabantu. Manje nje sekufanele ukuthi umange umuntu kokuthoma kunabantu. Abantu abayokujaja nekhisi le bathi ayisiyo. Niphinde kwesibili bathi ayisiyo yabantu abathandanako. Then now sekufanele ukuthi uzibuze ukuthi abathandanako bamangana njani. Uthome wenzeni ukukhumbule into oyenzako but ngoba vane ungayifocuseli ula uzobona ukuthi into eziningi asizazi ngoba awufocus na uyenzako. Then now sekufanele ukuthi uthome ucala umuntu lo ngenye indlela. Hayi le umcala ngaye emhleni ngoba senijwayelene nofana nakajwayelana. Sekufanele ukuthi namehlo la uwachange umenze umuntu wakho. Then unothoma uchidela kuye uthoma uchidele futhi ngendlela le ocabanga ukuthi wenza ngayo nomuntu wakho. So ikhisi le yabanzimanyana nokuthi umuntu uyaqala abonana sibasmilele before iza and uyambona ukuthi umqalile nangu uhleliswa usmile uthe. So whatever yoyenza so ulinde mistake ukuthi kuyokuhlekwa or kuyokuthiwana. So nangiyibambe kuhle kube nguye owenza mistake kufanele ukuthi ithome phansi. Angisakhumbula ukuthi sayiphinda kayingaki ukuthi iphume ibe right. Nangithoma lethi niyasondela noma bese nthuma niyahleka khathi kose kuthome phansi. So yabanzima but sithena sele sithomile
sibambile ababawuthi sibambile ngendlela oveza ngayo ukuhleka kwakho kuyahlathulula kubanyana beyinzima vele ikundla lezi too much. Ngibuza umbuzo. Now chuda leyo kundla leyo. Bowunayo umuntu. Bengakhona. Kube njani ukumanga omunye umuntu wazi bonyana kunomuntu wakho othandana naye? Into engazitshela yona nemhlala ngizitshela ukuthi lento yi-acting. Lo muntu owenza into le ayisimi. Mina ngilingisa li-character engiphiweyo. So kuqakathekile ukuthi ngimange ngalendlela li-character emanga ngakho. Ngoba ku-script i-description uyayithola ukuthi umuntu onje. Mina ngizaba ngamandla mvoke ukuthi ngibe umuntu lo otlolwe ku-script. Ngiyakhohlwa ngami, ngiyakhohlwa ngabantu baziko. Nangomuntu engihlala naye ngiyakhohlwa, angikhona ukuthatha yena ngimfake ngicabange yena. Ngizithatha ngizenze i-character leyo. Nakufanele ukuthi ngizenze umuntu ongathi udlayele kancane. Ngibe ukucabanga ukuthi umuntu odlayeleko unjani. Bese ngenze lokho. So engihlala naye ngamkhohlwa for lesa sikhathi lesi. Ngoba ngamcabanga ngingamotsha. Ukuthi sekuthola sethi wakhathi sekuthola sengibane ne-guilty conscious ukuthi ngenzani. Siba ngathi ngiyachitha. Ayisimo manga. Kodwa into engayenzako zangamtshela ukuthi escriptini kune-part enjaya. Ngoba ngathana wala yona bebekho sengiyenze but into yenza kabuhlungu. So ngaphandle kokulingisa emidlalweni yetjhatjhalazi kunemidlalo yomoya walingisa kuyo. Siba usixoxele ngayo usibalele nayo bonyana bekunjani ukulingisa emidlalweni yomoya lapho ungaveli khona yetjhatjhalazi ebantwini. Imidlalo yomoya esele ngibekiyo kunana sengithandako ibhande yesono noma ikhamba iba namaphatha amanye engingawathandiko. Namhlanje bangivumela ukuthi ngiwakhohlwe. Enye esiyayenzileko esayenzako izandla nayo leyo sekuthi mina ke zangathandeka ehlangothini leyo ngoba benginikelwa amanye ama-character ubona umuntu lo uyahlunguphaza uyakhahlumezwa. Kodwa into engike ngayifundako emidlalweni womoya ukuthi awukahluki khulu nomdlalo wetjhatjhalazi. Into nje ukuthi ekhaya bakuboni. Kodwa ukuze bakhona uku-understand bazwisise yonke into eyenzakalako kufanele nalokha nawu-recordako kube ngathi lento le uyayenza ukuzolalela bakhona ukuyizwisisa. Yona ke manje ibudisikhulu ngoba yonke into you have to announce. Khe ngihlale phasi, khe ngisikile, yazini khe ngikhambe itiyele ukuthi umuntu azwisise ukuthi ukhuluma ngani. Whereas lapha ke kumdlalo wetjhatjhalazi awuzukuthi khe ngisikime ngikhambe, sikima ukhambe. Ngoba wathoma ukuthi yazini khe ngihlale phasi, cut hlala phasi ungasitsheli. Kodwa emidlalweni womoya yonke into kufanele uyikhulume. So kusihlathululele bonyana lezi ama-part la wafihla la siyayizwa leyo yemidlalo yomoya. Ama-part la wafihla la siba usifake ngaphakathi kwawo. Usihlathululele bonyana bekwenzekani ngoba baningi ababukeli abangaziko. Okay, emidlalweni womoya ibande yesono nangikhumbula kuhle bengidlala uThemba. Lapho ukwafika la ngitshayisa khona umuntu sazitshela ukuthi uhlongakele kanti uyaphila. Bese kwaba nomlingisi oyibonayo into le okubuhlungu ke oligay. Wafuna ukuthi nawukuthi secret le ngifuna ukuthi ihlale phakathi kwethu sonke ngabe noyivezako. Mina naye kufanele ukuthi senze deal. Zange ngibe ne choice emidlalweni ngiyavuma ukuthi akube njalo.
kulana bangibonako bonke bakhuluma ngendaba ye-coffee table ngoba kula kwakho suthi ngiyobamba khona ubhadala isikwelede sami. No, siyayizwa leyo. Ngaphandle kokulingisa imidlalo yomoya, uveze indaba yokubanyana emphakathini zikhona izinto zenzayo. Unokunikela ngama-sanitary towels ebantwaneni babentazana naboma esele bakhulileko. Siba usicocele ngaleyo i-campaign nofana ihlelo. Okay, ngine campaign ebizwa ngokuthi Providing Vitals. Lapho ke sinikela ngento yonke. Into eyenza ukuthi ngisungule le campaign ukuthi njengoba ngimuntu othungako bekuba nesikhathi kufike umuntu alethe isambatho la umuntu uyasicala ubona ukuthi asekho esigabeni sokuthi singalungiswa. Kunalokho ngingabe ngisithathe ngisike sona for ukubetcha ezinye izambatho. So ngabona ukuthi umuntu nakhona kuletha isembatho esinjalo ukuchokhona ukuthi leyo ukuthi angayokuthenga esitsha ayikho. Kwaba kulangithi no man nehlangothini labo dade yazi nasikhulako kunezinto esikhule sizibona ungahlukumeli na uthi man iskipper sami silahlekile. Yazi usizume bowucole nesinye kodwa ngelinye ilanga nase uyokusibona lapha sidabukile so uthola ukuthi besidatshulelwane udadweni beka ngasanazo izinto lezi ama-sanitary towels ngoba ukuthi abhadekele imkhipha. So nase ngithoma ngikhumbula lento leyo ingqondo iyabuya nase ngithoma ngikhambe emphakathini ukuthi kunabantwana abadingako kwangalesi sikhathi. So ngayithoma ngathi no angithome ngizithenge mina ngathoma ngazithenga nganikela ngazo ngafaka na ku Facebook ukuthi odingako ezekimi. Manje ke inombolo yathoma yakhula khulu yangibhedla ngase ngibawa ukuthi ongakhona ukusiza ngibawa ukuthi angisize. Abantu bathoma banikela ke to a point whereby bagcina sebathemba ukuthi lento le ngizowenza lo msebenzi. Abanye sebakhona ukuyithumela imali, abanye baye emavikini bathenge balethe. Manje nehlangothini lezambatho ngathi ke ngibawa onezambatho ngasazisebenzisi nofana ngasazidingi kangako anganikela ngazo. Ngikhona mina azize ngikhona ukuthi ngizise kilabo abazihlokako. Ngase ngithi njengoba ngithunga nesidabukile kwisembatho asize ngizasilungisa ngisidlulise. Manje ngesikhathi sami esisispare bengithi okay ngcono ngilungise lezi bese ke kube namalungu omphakathi athi nase uvasa usitshele bese bathenga insipha ke banye bathenga nokudla ngelanga lokuvasa then kube uthi siba baningi ke siyazivasa ilanga lonke sizineke bese edradini ngakusasa sisenzeke nase lezilungile ke kuba nama community centers la sikhona ukuthi sizithathe sizisekizo kiwo ama community centers la bese ke bengifanele ngihlala ngitsho ukuthi nakunomuzi olimukako ukuthi lapha ngathi kunenkinga ngitshela ungiphe nama-size bese asibawe ukuthi sibawa ukuletha izinto ngoba ngicabanga ngami ukuthi nongangibawa ukuthi ngikuphi inyathelo kulula ukuthi ngale. So wena ungitshele isimo salapha uyasazi nofana kusimo sekheni ungiphaneta ama-size siyathatha lapha ngemva kwalokho ke siyaphekelela. Bese okhunye ke sikwenza ukuthi na ukuthi laba abantwana esibasizileko basesikolweni sikhamba siyokhuluma nomhlokokulu ukuthi la esikolweni sakho kunabantwana abasesimene esinje. Manje ke lapho sele siya khona kohlokokulu ngathi sebabane bonke baveza i-positive attitude ukuthi batsho badoke esidlweni sesikolo khuluma nabo beze cobelana bazothatha njengoba ubona esikhathini lesoqindeliswa kwamakhambi abantwana baya amalanga wonke. So abanye ku-principal abathi abeza abantwana bathathe okuyobanela iveke yonke. So cobe ngabomvulo beze bazothatha nalokho akuvalwe inkolo bona baragele phambili beze bazothatha. Bese ke abanye ke bakhona ukuthi baye on a daily basis.
so seyimuzamo esisizama ukuthi siwenze ngoba sekunabantu abambalwa abanenganyana sele bangene nendaweni ngokuhlukahlukana bathi lento le siyayisekela asingene ngaphakathi kwayo. Ibizelo lakho nalikubiza sabela. Kizo zonke izinto ozibalileko. Ngiyiphi into ongayichugulula ngawe nangabe khona? Into engase ngiyichugulule ngami ngizo zonke into esele ngizibalile ngingachugulula isikhathi kwaphela. Ukuthi ngithana bengazi ngazenza earlier ngabe nje sezinomehluko omkhulu. Sikhathi kwaphela engasichugulula ngikho konke lokho esele ngikwenzile nengikwenza nje. Izinto ozenzako emphakathini zibalulekile begodu ngiyathemba bonyana zifinyelela lapho izandla zingafinyeleli khona. Ababukeli napa ungathini ebantwini ebangathanda ukufika lapha ufinyelele khona ngokulingisa emidlalweni yomoya, ngokulingisa emidlalweni yetjhatjhalazi nangokusiza umphakathi. Naku radio ngaphandle kokukhohlwa kuba mhathi. Okay, ku radio i-radio kade ngiyithanda. Noma kwesinye isikhathi bengizwa ngathi iphimbo lami alivumi kodwa ngazitshela ngathi kunonobangela ukuthi lento lengiyithanda. And njengoba ngithanda ngiku-motivation yindlela elula ukuthi kuzwakala amazizo enginawo nento engifuna ukudlulisela ebantwini. So manje ku-radio kune-community radio engaleke Phola Mall, ibizo layo yi-Flare FM. So ngimhathi kiyo ihlelo nilenzako iBetty Konjani Night Talk with the man of the match. Umlaleli angibukeli angakhona ukuthi angilalele qobe lilanga phakathi kweveke 7 to 10. So ke lapho ke sidila kakhulu ngemotivation, siba nethekeli ezikhuthazako, siba nethekeli ezinelwazi ngehlangothi lezepolitiki, ngehlangothini lokuthuthukisa umphakathi, amahwebo. Manje into enkulu esiyibela ukuthi kube nomehluko unyaka ulandela ukudlula lokho ekwenzekeleko enyakeni okadungileko. Ungathini babukelini emakhaya amezwi akho okugcina? Engakutsho ebabukelini ukuthi empilweni akusi ngokuthi uthanda ini, kungokuthi ukhona ini. Ngoba ngasikhathi izinto esizithandako sisuka sibone ngathi mabizelo kanti yinto esibe exposed to yona. Ukhule abosongwana nabomalume badlala ibhola, nawe wayidlala wayibona umthanda wayikhona ngoba vele umuntu wezemidlalo, kanti wena uphiwe ku-rugby. Bese na ukhuluma ukuthi rugby yangibhora, kodwa nombuzo kwawo ukuthi bhora njani into ongayaziko. Manje ngithi asinikeleni izinto ithuba bese ekungiyo ngiyezohlala ekhambako bengasithi ukuthi uyahluleka kodwa kusifundo beyizele ukudlulisa ukuthileko. Ngiyathokoza. Thokoze thina, siyathokoza ukuba nawe ehlelweni Brian Legacy begodwa sikufisela okuhle kodwa nempumelelo. Ngiyathokoza. Into ehle ekarisa kuyona iyabukwa. Mina ngithi akuthome ngawa ukuzithanda nokuthandeka, ukuzihlonipha nokuzazisa, ukuzimisela nokuphumelela. Asihlangane godi kokuzako ayisele. Yo, yes love. Yes ngiyacabanga ukuthi namhlanje siphume man. Siyokudlela ngaphandle or siye ema-movie. Sithando sami. Yazi uzangilibalela mani ngokuthi ngibe bukhali begodwa ngibe likhuni. Kodwa na ke bengifise ukuthi ngathana mani ngingakudembela kancane ngevelaphi yami. Yeah, okay.
Uyabona ibizo lami nesibongo angizazi ukuthi ngingibani wakwabani. Into ngiyaziko nje ukuthi la kwaNdebele ngeza noma isilukazi esingibelethako besize la size enyangeni sizokwelatshwa. Ngalokho-ke sahlongakalele enyangeni wase wangithatha-ke uzenzo ngoma wangifaka ngaphasi kwensiba zakhe ngakhulela ngaphasi kwakhe. Ngemva kwalokho-ke bengineminyaka e-50 wangifaka emsebenzini ngathoma ngasebenza ngaphasi kwakhe ukuze kufike la ngeni namhlanje. Manje bonke abantu bangazi ngingokwangoma kodwa namina eqinisweni angizazi. Namhlanje bambulela ngoma. Skisi, sorry lovers. And then? Bafunani lawo? Abakabizwa nguwe nje? No. Ngeke mina. Ubatsheleni? Batsheleni? Ma, kwenzakalani la? Batsheleni ngingahlathulula mntana. Ma ngithi kwenzakalani la? Kunzi Legacy Mthombeni. Batsheleni. Unyoko ubulela uyihlo wabulala noThandi. Ngami. What? Batsheleni? Ma, ngikuthembe kangaka? Uyazazi unandi uphuma ekhaya kani wena uyazazi ukuthi ujola nonkunzi? Kunzi Batsheleni mntanami. beka isigidi phasi. Angifuni ukukubulala. Phasi. Angifuni uyenza into engifuna ukuyenza namhlanje simara ngathi Beka isigidi phasi. Batsheleni ngiba ukuthi ngihlathulule. Ningamdumuzi. Lo ngiyaqeda ngaye namhlanje. Oh no. Lo ngiceda ngaye namhlanje. Batsheleni. Stone ngiyayicima into le. Batsheleni. Mbulala. No, batsheleni. Lalela unyoko tu. Ngiyakubawa. Batsheleni. Lalela unyoko batsheleni. Batsheleni nguye obulela babakho. Mdumuze. Ndala mungambulali. Ngingathi ngikwenzelani lokho? Ukunzi. For the last time batsheleni mdumuze. Nangasinjalo mina ukuthatha umsebenzi. Batsheleni singayilungisa lento, please. Singayilungisa lento. Thula wena kunzi. Ukunzi. Wenzeni ukunzi? Batsheleni. Uyihlo wengazi. Fathi. Ukunzi ngubaba wengazi. Batsheleni please. Batsheleni. Ukunzi ngibaba kho wengazi. Kodwa umntwana wakhe nguwe wedwa. Ungambulali Nanoma kunjalo. Batsheleni lo muntu lobulela uzenzo. Stone. Ngathi khona ngakwaziko la. Ngiyaqaphela mntanami yehlisa umoya. Stone. Mawuthini kimi kanti? uBrian nguye obulela uyihlo nomkami ukuthi sikwazi ukujola kuhle. Hayi man nawe. Uyazi mntanami. Stone. Ungehlisa. Bekothi singalungisa lena. Ngiyabawa kungabi khona umuntu obulawako la. La nto singayilungisa kuhle isinto. Batsheleni. Mfo. Awusimbulali mntanami. Uzenzo. Ufile. Ubulelwe ngelaba ababili. Mfo singayikhuluma le asenze into esizelela. Bulala ukunzi. No. Net njengoba nje nangingasenjalo mina ngiyamceda. Stone please. Hawa mfoma. Batsheleni ngiyakrapela ngilalela njengonyoko. Sengiyabona ke nje. Senihlangene ni happy family. Umuntu ojamela uzenzo ngimngedwa. Sinjalo Stone. Ngisele ngedwa musla. No mfo akusinjalo. Singayilungisa Stone akungaphalakeli igazi please. Sigahlala phasi sixoxisana. Yazi ukuthini? Akunanda. Sala nimndeni. Ngiyakhamba mina. Kodwa na wena kunzi. Nawe makabatsheleni nisale nazo ukuthi angizukuphumula ngingakenzi ishow ukuthi nina nobabili ngiyanibulala. Stone please. Wena lalela la.
angisakufuni emabhizinisini wakazenzo. Ngitake over la agcina khona. Mlise bathi batshelena akhambe into levela ayikhambe. Angaqedi ngawe. Stone. Uba ungilibalele. Lalela nginamehlo ko indawo leyo kenje. Ungilibalele mntana ngizokuhlathululela konke.